kantwala omukisa guno okobera abana Uganda fena nti buvunaanyizibwa bwaife okusingira era ife abali wano kuba tufuna emikutu oba emiwaatwa egy'endawulo so buli we tufuna omukisa ogwo mbaire nsaba twinonole omulonzi kiki kyafuna muki dakika 5 uninterrupted odikuweire sebo kiki kyafuna mu kalulu akalulu kano kakyusa bingi mu bulamu bw'abantu ayo olw'embeera engeri gy'eri itambula ndowooza ife nga stakeholders abasinze titutwaire mu buvunaanyizibwa kuba inonola kiki ekiri mu kalulu kano akalulu kano omuntu ojja waabona bamuwa 2,000 yatiikinga wale ayi kitegeeza otunze emyaka 5 ku 10 meka ku 2,000 ng'ate tulina okuba nga tulingirira mu bantu bano twabasengedda twanoonya ani alijja okutuyamba okutuukiriza ebirooto by'ekitundu kyaife olikiwulira nga waakoba oti waiswa Ian olikiwulira mwana weibwe mu musomeisa awangaire nimwe aidi ebizibu ebibaluma aidi ati ebikado beye eri wansi aidi ati abantu tibalivu bakunanda olikitegeera so mwalingirira mu muntu abenga akola ki nga alijja atuuse idoboozi lyaimwe emberi ayo olwakino nti abantu tujja twalingirira ino akasente that is one so ndiisa abantu bwe tuba tufunye omukisa guno tusomesa abantu tuti akaluluko kamuwende ino nti ezira sente esobola akola ki kukagula ekyo n'ekintu ekisookebwako then coordinate ekintu ekindi nti akalulu kaidye mu kyetweta bling politics oba mbwemba mwete nti ife feena abaliisa b'akalulu tujja twasuubiza igulu naki nensi time yatuuka abantu bakwesiga bakuta mu office otyo olikiwulira nze waifeyo tulina abantu abandi nga basuubiza kumpi grade buli kyalo nga yalisaba obwa MP nga in reality tikikola ki yabasuubiza kuba bikizanga mu bigude ebyo bakuba wa grade bajoni tractor adilete buli ku kyalo dibenga diriku so basically n'ekyo kyona kyabanga kirina bwe kiri tutanga nga tulina ebirooto ebintu ebinene bye tukoba abantu nga ate in actual sense tisobola akola ki kubituukiriza olikiwulira so in that bid nti omuntu osuubiza kinene kyosuubiza nga tikisoboka nti bwojja mu parliament katukobe mu parliament ndakozesa ino parliament kuba nesinga ku influencing ino neri muku n'akasente na kale kona kali mu kyo n'ekituufu nti omuntu yajja mu parliament yatuka ku state nga n'abalonzi akola ki ati okwira gye bali kube bidubo bye yabatusuubiza takoze eki tabituukiriza so edo dabanga n'edimu kuki ku nsonga editutuusiisa wano wetukola ki wetuli so nga ate kyova obona nti munsi edikulaakulanye nga mu America bakoba ati buli muntu taqualifyinga kukola ki kulonda kuba bakiidi nti eri abantu abataidi value yaki yakalulu oba abantu abataidi nti akalulu kano kajja ku influencinga ki kubyenfunayo ng'omuntu so kyova obona nti edense edindi dona dakola ki dikiringirira mu that perspective so nze nduba nti twida tutwala omukisa guno ife buli afuna muwaatwa einonolo omuntu omugaso oguli muki mu kaluluke nti kategeeza kiki kinene so omuntu ajenga ku box nga idiati ebintu ebinuma byona byona ono nasobola okola ki okubigondoola oba n'okutuusa obuweereza oba kyetweta service delivery etuuke ku bantu baki abawansi okay yes sir. Kale webale ino Ian okubanga osobola otuwa yo submission ku topic of discussion John Mark and Jolie kiche ekifula akalu ketu kujamu aka 2026 akalwa kenkizo mu kusalawo ebirooto oba future ya Uganda era akalu kano lwaki oyinza okubanga abana Uganda andi balowooza nti kandi bakwa kenkizo ku bululu obeirewo before Mwami Grace ekibuuzo ekyo kisobola okuba twofold. Yes sir. Era ndikwenda kukyapproachinga mu kikula eky'emirundi ebiri kubanga bw'okoba oti lwaki omuntu yandowooziza ati kalina kuba kankizo. One, ndikwenda tusooke tulingirire akalulu lwaki abantu abasinga basobola okulowooza nti tikamugaso ye bali era buli luvannyuma lwa myaka 5 bajja bakuba
akalulu bamaliriza nga kabiri bene n'abali kukoba ati twakoze losi ku mulundi guno akalulu ke twakoze eki ke twaswire era nkituufu kuba kusuula akalulu ke bakoze eki ke baswire ate nga ndowooza nti kwandibaye kukola ki kwandibaye kulonda kuba comfortable kulwa decisions that tuba tukoze eki that tuba tukoze so first of all ezira kintu kiyita oba kyayitayitania nkola ya bululu in my own perspective ngenkola ya demokrasia where people believe nti democracy inakuba a government of people by the people for the people. That is very dangerous because this is one what koleire ensobi edikasinze. Now one omulonzi yakera kunchonga akoba ati ninze nsalawo omukulembeze gwenkolaki gwenenda ngate kituufu because that is democracy. Democracy kuikiriza okukola choice majority to oppress the minority. Exactly, absolutely. So you realize majority to oppress the minority. That could be in that sense. Nti nabayine enkizo banji ife tuli banji wabanigirizo wabakola bulungi whatever. But the question is in that sense, do you understand what your vote can do? Mu community gyolimu mwigwanga lyolimu, do you know the weight oidi obuzito obwakalulu akako iwe omuntu omulala? So for as long as you don't understand the weight of your vote, you end up making what we call stupid, drastic decisions. That is a bit. I'm sorry for using that. Because it is given to you by democracy. Kubanga demokrasia ampe betu okusalawo. So wakola okusalawo aye octally informed. Now abantu ba mirundi ebiri abasinzo okuyitayitania ebyobululu. There are two people. One, it is the Electoral Commission. Akakiiko akagema ku byokulonda oba okulondesa tokaire ku bandulu. No, nze oid bulonye ndi objective. Bwemba ndogera refari goli kujja akajja okulamula otandisa okumwekengera. No, it is okay. Tikwekengera. But we are discussing akalulu tulingira in a general perspective. Yes, let's look at it in a general perspective. Nti Electoral Commission erina duty ya amani ino. One, mukukola kyetwandyese civic education, okusomesa abantu baleke kujja mu kintu nga tibakola ki tibakidi babiwulira. Now this is where the problem is. It is a twofold. Nti Electoral Commission esobola okuba nga plays a role. Ayo omuntu wa wansi olwokuba ayina ibeto erimuwebwa demokrasia ekyo yaloba kukiringamu na kwetegereza ino lwaki yandibaira ati amawansi yawuliriza ekitongole ekiteekateeka ebyokulonda nga kyogera ku nsonga edigemagana n'okulonda. Now you find it is at that point wetusinga kukolera nsobi nti because of excitement etuwebwa demokrasia we vote abantu abatateekeirwa nakuba mu bifo bya bukulembeze. So abalonzi balondebwa abakulembeze basigala wansi. This is exactly what we are saying. Olikutegera kyendikoba awona awava obuzibu nti wayagana member wa parliament ng'emirimu gyali kukola gya meya Obero C3 chairman akutinda bo bali olikutegera kyendi. So deficit awo weeri nti gwe bali omulonzi taganie kuwuliriza asomesa kukigemagana kwekyo kyateekeirwa obukulembeze bwasigala baba bwagalangatana ogema kyogema mpegano twabanga eigwanga lyona tusigala tukoba tewali bukulembeze tetuyina bukulembeze. But who is deciding? Nani ali kusalawo? These are Ugandans. Do you understand the value of the vote you carry? Vote yo nesobola okukyusa ekitundu kyo akaluluko kasobola okukozimbya ekitundu